Festival Karean on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 suur projekt põhiprogrammis ja siin Kastre vallas Vooremäel. See laotub siia Vooremäe radadele väga eriilmeliste sündmustena. Meil tuleb siia traditsiooniline laat koos laadalava programmiga, kus on igasugused töötoad ja esinejad. Meil tuleb siia suurejooneline kogukonnateatri etendus, kus üle 80 inimese on peaaegu aasta aega näinud vaeva, et tulla välja oma mõtete ja tunnetega. Meil tuleb siia rahvusvaheliste maastikukunstnike moodustatud skulptuuride rada, absoluutselt igale ühele avastamist ja väga palju põnevat. The interest points were the exploration of the everyday people, because we tend to represent archetypes and higher ideals in art, but then we forget about the people who consume that art. And I really like the idea that there's this bigger event of Tartu 2024, but yet we focus on a specific community and all the people who live in that community. So the interest is the everyday people of one community and how we can represent them in music and our other art forms. Alguses oli väike eelarvamus, kahtlus, kõhklus. Aga kui ma sain partituuri nüüd üle eile kätte, siis eile õhtu täna hommikul sai natukene vaadatud. Ja pagan see ammustus läbi, sealt tuli suhteliselt kiiresti. Et selles teoses muusikalises mõttes on palju põnevust. Ta ei ole ülemvõrra nagu punnitatult keeruliseks tehtud. See asi on sisuliselt ikkagi täitsa põnev. There are some technical moments that are, kind of challenging, like this table, hanging in the air. It's pretty much all kind of ambitious, but and maybe over the top, but considering the place and the scenery of it all, and we have this whole huge space, and I kind of felt like it has to be highlighted somehow, and that's why the big costumes and maybe over the top like settings and stuff like that. I would just really love to just finally see all those people gathered in one space and perform and see their energy and everything, because it's one thing to make ideas about costumes and sets and everything, right? But it's a completely different thing, and it actually becomes alive when you inject the people in it. The people are always different. Every project brings us different new people, new friends, new acquaintances, new contacts. And I really like the warmth of Kastre people. And it's always really nice to meet the ones which we already know. And the feeling is that we are returning back from some journey, returning back almost as home. So that's very nice. Minule tundus, et ta jääb väga lihtsalt võib-olla. Mina tundsin küll algul krambis, et ikkagi võõras ja näitlemine, see on ju ikkagi midagi nii, et midagi muud kui kepsutamine. Lihtsalt kohtumised, kus me lihtsalt ajame juttu inimestega, et see on ju tegelikult see, mis lõpuks jääb. Ja ma loodan, et nende etendustega on samamoodi, et jah, sa tuled etendusele, sa koged seda dramaturgiat, sa kuulad neid lugusid, aga et tegelikult lõpuks see, mis sinuga jääb publikuna, see on kuidagi see tunne, mida sa nendelt inimestelt saad. Meie mängime väravavahti, peseme, kogu aeg nuhime. Ja siis peame küsima Olivari käest, et kes sa oled? Kes sa oled? Ja kas nemad vastavad meile õieti või mitte? Me oleme mures, et nad ikka vastaksid meile õieti, et ei luuletaks.
ma arvan, et koosolu on midagi sellist, millega me mõlemad tegelikult Jaanisega tegeleme või mis on meile oluline ja ka meie eelnevates töödes me oleme seda püüdnud kuidagi lahata, et mida see siis tähendab olla koos. Ja ma arvan, et selles projektis on see eriti oluline, kuna sisuliselt on ju tegemist inimestega, kes on kuidagi looduse poolt meelevaldselt mõnda pidi sunnitud koos elama. Eriti siin on olnud ka erinevaid reforme, nii nagu kõikjal Eestis, eks ju, et järsku saab nendest meie ja meie jaoks on see kuidagi oluline, et kuidas seda meiet siis kas dokumenteerida või kuidas teda võib-olla isegi kuidagi tihendada. Ja ma arvan, et selle lavastuse läbi, kas või need inimesed, kes selles lavastuses osalevad, kes seda etendavad, ma arvan, et see meie saab hulka tihedam. Hanna ja Saara on Soomest ja nemad on väga inspireeritud just nimelt kohalikust savist kui põhimaterjalist ja toovad kokku siis selle savi teema ja võib-olla kaera teema ja katsetavad just erinevate väga-väga kohalike materjalidega. We have been investigating the different animal nests and kind of got inspiration from there. And also the process has been experimenting these materials and how to work with them and what comes out from the materials. So these two have been now combined in the piece we are doing. Roger on saksa kunstnik, kes töötab peamiselt puidu ja teiste naturaalsete materjalidega, näiteks väga palju bambusega, aga ka köitega ja kõige muuga. I was listening very much to the myth and the stories and the fairy tales and about the hill. And by a big loop, I returned to my original idea, which is kind of also my task in making art, which is let nature taking over. So this creature I'm building here is kind of imagine if one day mankind is shrinking and nature is taking over. So that's why we choose this lightning pole to put the piece on to create a bit of contrast between man-made and growing things. And this became quite a strange plant already. So we'll see how it turns out at the end. I think this togetherness there it's still ahead because it's gonna arrive. It's gonna in some way materialize on those days.